Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Khasi Students Union Kelabu Upor Arbana ya ka Sorkar Jilla Ban Pentri Kampura ya ka Umling Facilitation Center Bat Ban Pentri Kam ya ka Meghalaya Identification, Registration, Safety and Security of Migrant Workers Act Arajar Apho. Da kaba kala ong balada omdon ka jing Pentri Kam hapo kani kapor kaseng kan shim ikisin jam kibadan kam hadin kajing kendu ban umintri rangba ka jilla ukonrat ki sangma halor kisan teli kimat jingdawa u presiden berim ka KSU uba lambok starwell marngar ulong ba kaseng kala dawa ban pendu ya ka public hearing jong ka Shri Semen bat ban sospon ru ya deputy commissioner bat superintendent of police ka East Khasi Hills district ka Sorkar kala minjur ban thau ya ka independent inquiry committee ka baan ya lam de kibriu kibalat lut bat klem kajing ishim benta jong DC bat SP ringkat bat kinong mi khmat na ke imlang salang uba lambok uloong ru baka Sorkar kala kular ban pensange lut ya ka kam Shri Semen tar hadu bandadep kajing tokit jong ka committee to swabangan sa batay ika jingetun takasni san hikmat jingkawa kani ka bo budi batmai jinglam jong somnaraman samlap kemen bangsa barben awai ke jingdawa ke banangkong pot ya kedu nangkong ya Sorkar tolong ba lada ka Sorkar ka cukun snow ba kayang kanong rim jong kwat ba persa jingdi urnium ka seng ke bipor ya nai manswa ka dawa ba ka di benle dekam ka wara ya ka solution haipo jing ba kuat gi layasaki mene gi ui ba jan bro ki nomikmat kila sebenta bat ngai ba kidan lang kaju kan urem ban diang ye ka solution bat ngasu dan tanggawi ge jinget ba yak ai belarai ko ing bat koan di represent nam ta ka sur jupat ba bat nganget ba kan dei ban kelak hongkong ba kan dei ban kelak bilat di nabot kata ka panangkong ba na ka deng juga seng snow den rei ha jinga kendu ka Sorkar tasmi kalau kisan teliki matin dawa kabang ibu nangkong hang kata ka jinglong juman jing jiat saki belajar balong ke public hearing nam daban sna ka Shri Semen kejemat dawa kalong ban scrum public hearing lani ban suspend ru ya DC ban SP kiba hakte ke district hak jing ke there jing tai ke bala jrong ka Sorkar ru kala peni le jong kidaw binogram bat laya pun mandur kata jing ther ya tai kalong ban donno taka independent committee ba inquiry tu jing ja ki bandan bukti kan kli di pelong lai duit DC USP nondon benta IRM bat kita ki stit hodar jong te jaka kendan bat ya bian pa bian om dei tang bakin haban ti benia jinglong juman jing ja public hearing andai ki hap kani committee kan pedru ya jinglong juman jong ka Memang yang kecegah, nomor kidon kikshan, kidon kikrem, kidon kicekarep, bat kumtar terter, bat langba ketika fact finding committee, ladalap, jenu ba, bakla nanti kamtam tu beli ring kengat jing penstom kata kalong ba, kejing yakren nak yang jongkaseng, bat bila banjur tu, bakat bakenai fact finding committee kampadep di perempuan. Kita kijing persang bat kita sedang jing trejuk na Shri Semen lipen sange totally sange telah nginget paksa kan bat ke juban lak lada ka karen mentah ni lakat jing tre kenya sakmat tinggi ru misa hadaya perdan lam tekata ka pon banangko ka pon ke baat pi yakran spang ke implementation sebagai MRC kepala long an usna bar khande misutu ka wara stu amendment wa ada rapau badan ki isbun ki kenrum kadam kibala pelompat jadi kaan panpoi su gubernur na gubernur panpoi pas Sorkar India andai nagalian Sorkar India kala pan ke jingpensai na Sorkar jala bat kila sakiru di gupor hidondu balik sepo kajing bisar pan challenge ya kedekaan bat tahu arjat khandri andai hadu kawai ke kudu kelasu penkut no untuk ke kias bat nagalian ijo kaseng kumangi terang bengi anggur bag tak kerdop pantalasi mender di mendiang no awak isutu idan jil hadu khat pratri kita ki kerdop ba la projek hagaan jong arjar khandri andai ge mingi ku aban ong kolong isutu gule se kenam la bat sna barokat andai ki ku ba itu ki belum top priority ki caka ka Sorkar sedang marma arjar khandai ka saki ka Sorkar le khap ribon ku umling
kawan ok kelam covid kalan cekak cek itu virus kemudian hadin mata usna mi dalam penjang tak fut apakah keseng dari pensengnya de kajing yakran dalam tagasinya kalian siam kular bat kubur ba ya kanti umling sedang marma bat kan sadandu kajon inspection di caka penyepit binia kenang ba ya kata ke kedok ban policy ban cek mendir kat sedang no ti po umling bat kham tamru ti por hata sira ti po ijen district idan ki jerwat aliang juga ndo ko siap hoj man swala dep identify ki caka handai idan ki kadi ke beri jong ki kuai ki tempo ti terai caka ki masuk entala sang ban wat kui ka kene ki labu lakum dulu sabnai kan dap no ban wat ban yo caka handai ke betul ti umling ba don lupa kamut pa lakum nu hapo arbanai hikmi nanti ba kene khdop kene yang no kum kayang hai por musra ka jing start jing start jong government nomor ka ani la kado habdan hi na kaliang police department habdan hi na kaliang jong labor habdan hi na kaliang jong tourism habdan na kaliang jong education tiba inbolang na jaka kanang ba ka state ke jing tikam kita ni benta ki ba kaliang jong ka jiafran ta ka singi ka ba sarkar kalau kubur ya ki ba nakaliang chung kaseng kaba dawa habiadai ba kene gamirsa kaba an jung pi nombala kalau bandra kolong an usnem arajar atau hakdik por habangi puli ni ka an ngi ba dang senjor kadang tulat palat dek ai bagi polong ai jumut sarkar tu por kolong kariban klong ita kendon na gobok permit ban tersat hakene ka an ba thumai ajar kau kena penampat panjusu kata kolong ke police precaution nang tadi ke jing penalti jeki bapan kanya kini de hak tu ko kala pas ka kabinet bat kala pak suborno de gubernur udan kini ki jing keli halor kani ka jing kani ka penalti bat kamtam ya tak hendrai na kaliang jong ka sarkar kana perjana isu bat ya kini la ular bat lang hasu de kabinet la pas de mata kasni bat la ular pa naduk haduk ko khasan ski kini ani trikam purano bat tenang ba kita berjalan wan rum sidi man ke por lem ki kot islam yang krem kita kadon kita katrak rekod jika beri wan nak tu berjalan udon tak seni ngam jala ni suwan ladut dalam sini kena yola supaya ladut dalam mar ni jusaki berbor mambaki di kinong tri berjalan ngimtep wan kador sengi jukin tri bat tri belas ni jala jungi hindai tenteng yo se ki pelong pat jika mandit ngan tang ban pedri nagakti jupi kulit nak jelap kiwan berjingsa thong le se mat kemau tu ke beji hak usun ule kemau kuat ubri nda lawak story kuat tu ubri wadon pies lupa sui ke cakap tipu kita ke jingjang ni sepen bor sarkar ba ke pen klanju su ke extinglo wadon lupa banang penjanai ban penteri kamusu nalor kini kedok badan nalor kini ke an sepan gile bor kunjuk tenang ba penlong double check ye diberi ban dan hapo ke jala jungi ba kinam yorum ladam kat ke bigumot ke benta ke ba saw ba ibadai kene ke isu jogene ke misoto ba kadai ke central subject ndai hati kupor bila pelong jeki ba kalian juga sarkar jala kala intervene kupor ban bulat bandon ke joint delegation bagi keren dan sukar India hari kene pedang pending sa kajing kalian di menteri sarkar cukup kuat kekia na wei showai tinaliang juga sengim sukman song thai bat naliang siam laong baya kaju kami memorandum tak dorkas coba ki isu ulapan poi hakti jong uta nyun mesta bade pek itu kuat kekia bat kalau ke sarkar jelaro kalau pular ban tenli lenti juga seng berkuai ban penyo appointment pada nagaliang ko seng kerjo ko keren direct bat ni minister concern bidai bat ka isu jong krem mati bon ke jerbat ko ne krem ka ba ngi in ka por sport ngi snow ka por sport bat ni kwa bang tai tolong no ka bajat ba guarantee ya biadai bat kini ki kajing kata transparent hak kom thongkam thungjam ka ba ka seng ka jukren na ka por sport om tangham MP sini buat di si babon ni ke ba juga keren gila pen snow ba yaki personal interview nam ta ka grade B and C kadulu kadi dem pendu no andai na kaliang jongka sarkar kala ketika apa ya kasih andi la pendam kadang setang ya ka bi kendiap bagi ang dan ki belum complication haban examen dengan kemi nanti bak sarkar le ek badon kamtam bat kamtam ka jing khot jing subah haka tukang tungjam hakun rupan kalau bukut subah ngan supan kan mau
Deho arjar aku saw bakaliang jong ka sarkar kala taw ka reform committee bala kli di ba Frederick Karkongo ban pan bahasuk jing terikam jong ka MPSC bila ai ki ajmut nakaliang jong ka seng bat ngai iru klasim jong ajmut jong ki ru pokmat jong jelat ki stakeholder bat kata keju committee kala sobat government bat idan ka totally ki ba kan pis kala pentrikam bat midang pan detail hak detail su ti ki ka committee kala committee kala hak government nang ba ni yo penjina su le kum kalau kita kidan bentang tiba kaseng kala ajmut nam tapan yang pasti kila rum kita thop kana penjina su bat kidan ki buni ki jerbat jawat su betang ko pataan kam dei ke basuk khandai ile se kat rami isni kendan ki jingkala bat kita ki bentang bang hak penak kala nak sport kenang ba tak jeng angdot ka jeng trang na kalian jo seng bat ndai tang jong ki siu jong babun balang kita ki jingru khang dien kita jing ya sempisa me tai tang badon itu ki MLA tang itu officer yo kam so ba kande bendu bendam no de tang kita ba de hok ban yo ai kan yo ka de menungro imdon kan no ka ji konyo mesim merai kai bengi yang kan ngorem kolong ka thungkam thungjam hapo ka jala habaro department kede belong transparent de kita ki benta ki ba ya kren bat sarkar bat iba ka sarkar kalau kubur bat kala pentrikam hot kam pat dile sing ngalak panong kam pat lok cispa handai jan nyuko persen ai kala kita kijing angut jongka nele yang jongka seng bro kawai kila urong bat kidang don kat tu pe ki benta belong beri teknikal betang hap tangko kan nakalian juga seng giruk ni hap pansong kam dai bamdai ke basuk pemong kam tam MP siru yo se kidang don ki benta ki ba ni hap pan bah ka jikala jong por kum kita ki baru ni hap le humbok kanang ba kanu benta ke bang itu bing sedang kalau ke sesok bat ke bang mit nanti ko wada ke jingkut suba junam hapo jala ka jong Igun na may nga tila. kum bekalong ngam ba ngila hon cispa ke cispa andai ku ong hiu ko mesen tekimat king dawal tong pat jeng lu tu ki siu kilo rong pat ku makran na kong ne ba kinang dan se kita belum very technical ki ban kaliang ki si bamta presentation perkat ba bat kunu ban perjana isu itu bentak ba dan sok pedat ni Mani nakakaroon bila ako bala na kam sa iso ako ni kajingalang kajing yaki kan nang jor temen ta ka ika rajin bisa. Hi ka jingkran jo kana liang jong ka seng ong bala la baro kini gimat jo hakim urlong reko makran mane jan baro ila urlong along sa pois katong te ngin ong ba ngila pendam je ki henry temporary suspension nginang wog aw su kita benta ki bang tang sok kodot ka bang hap na pen pha pen jana su ki gimat jing dawa lagu khamat sorka Wala ibu yung gawa niya balang ng tapan pamay pa ito. Pi kaseng nadu ki larai nu ki snem mamanswa hami kinu beninu jing ki basyakem di dalam na posisi ni unit ngem jubo jing dawa lagi yakun beti isu kasyong ko sarkar i jing sta sarkar nrai ba ni sotu haman isu haman ji ki kanan be jing syakem tetang kawai de ki kem makanaru ki kem halor kenu kinung ikem tang nak daw ki lo isu no jingbet jingbiang jong ka jala ba jong ka jak ndu boy kumbakran mene bau disi ber SP nomdon benta ne ka pak padi komiti kalau independen ba di namata nilai gitu jingkia kadai ka failure jong disi no SP ya ka to pentaru nak kaliang ka CC ka don jong lat nanti manle i bodon kam Kan sini vi ay por hindi ka fakir ni pantri ko. di ka syong jing start jong sarkar lagi syong ba ka batai ka fak pending komiti kala kadang yan jing terai jing sedang gani ka Sri Semen don kam panang ya kebanyak susuno de Sri Semen kadang kering sange sing ja kador khas ban kong kidan kumba atau teli gimat jing lawan dengan liang si si batmai ko sim tangi kisan teli ki ba ni ba kasor ka kala male no madma rek tu ki khatstan teli ki bangsa ni ki dang don boni ki benta ki hap je there tai tenaga liang jong ka ngilah kren saim ta kasi sarkar kalong ba kani ka dialog proses kamdai ban kut tam ta kasi hagini Stephen Wan ngin senang communicate ngin saya kendu pan tiang-tiang ban kren skini khasan dari ki pon ki bangsa nang ba ngin pet kinu benta ki ba sarkar kalong balak ban kerkino ba kini benta ki ba kasar ka dang pan ko ban ye ther ba ban ta